Kao što vidite, ovo sam ja za 15 godina. Završila sam prvu katoličku osnovnu školu i primijenjenu školu umjetnosti i dizajna. Trenutno radim u zgradi za grafički dizajn, ali do svega toga doći ćemo u ostatku videa, pa krenimo. Two hours later. Two hours later. I woke up in a new. I woke up in a new.